rwasinyire kingoro cyana kigosengo bugaye kingoro cyana kigosengo bugaye na mwetu mwako gogo chaka ngole chi video 365 cha Matiang'i. Asa chi video chi 365 no kwa Matiang'i chi lesson from 1 to 365 bano nyora sama tukange 15 ntage terero ngole chi video ga ye lesson number 1 and probably lesson number 2. So lero tikangole ye lesson number 1 first. Lesson number 1 ngote Matiang'i kaba Matiang'i. Matiang'i kaba Matiang'i. Ndetu kwira chinga kicho teving Matiang'i nga abantumba ko maite ninkyora nyalo kola Kenya. Abantumba ko maite egasi wa kolire nirelia. Abantumba maite ayetuli mwana siasa. Ayonga Kibaki. Abantumba maite Matiang'i no mugusi nechinamba tubwate njiri nyinge. Igo kaba Matiang'i. Kende nkeyo ora kole te picture ngao etalia Matiang'i. Bija teyo ngao ora lete etalia Matiang'i. Omuntu abantu bakuriya Matiang'i. Toi kase. Otake koba muntu onde bwenzimo ngao. Kabengere ya gatenere ya kwana nga matsakara teyo tutake te koraga. Akuruta vyo chijwara. Nendikiru muntu osamba. Mungu anaronga keto muiko yigorante betinga. Ikinto ikema kunyora Matiang'i na masakara. Inga yegetenga gekabanga ma plastic bags chons pichi ya gatuguturu kerase chisire. Una Matiang'i akwone te Kevin David gasira byonse. Ekina Matiang'i amanyire kerokyo. Koba strict na kole bintu byarokana. Bono Matiang'i kaba Matiang'i at all levels. Gugu kwana tiko kwabera likolyo kwikaranso kwati abantu. Mimi naomba. Mimi tafadhali. If you give me a chance. Tika ne bintebyo kaba Matiang'i. Tebya abantu ngangari bageri ndusyo bo tirigo yo boburega. Beke sureli yawe ya Matiang'i. Gogo kachi boardroom aroseka nanje kana sta okora Matiang'i no muorora kinyo chui ako pima alsan. Hari gaba pimete mwakwana mwakora badechinza chikiri tikangenda. Lakini tikambate Matiang'i kaba Matiang'i. Tikaba Matiang'i. Option teyo. Haya. Matiang'i umeta atake mereta abantu balwa Mount Kenya. Aba ikoyo. Pamwe chikura 2027. Babwata naba kusina kavira chini. Njenima iteke maene pi. Takwe kukura sengenjo Jubilee. Ende takwe kukura sengenjo Uhuru Kenyatta. Akwe kuchukura sengenjo ere Matiang'i. Onyega ko chego akwe kwa sengenjo ere Matiang'i. Ebikorubia keralinge education, keralinge lands, keralinge interior, na kerate nete cabinet secretary John Speech Uhuru Kenyatta, kerem William Ruto mutigete. Ebina bibi ko mwachukura. Tali Uhuru Kenyatta ko kera Matiang'i kuchukura ko mulima Kenya. Mbama ite Matiang'i. Boni ga babu mpimete ebintako kora kema sekema chip decision making. Nene tigango te ba wanchira diga shagwa ta adoption na ya goko boko Matiang'i ya goko boko bago te banga Matiang'i. There's no way Mount Kenya go tend to listen to themselves bali go tegera mono nga ba tegera te viongozi hapana. Bono iko nere ekento kiengenchonga Matiang'i abe Matiang'i kako gendo antu mbaikora Matiang'i uri Uhuru Kenyatta ya iba kora Matiang'i uri bieka utirgo tusaba chukura atokore kasuna Matiang'i tali Matiang'i giti hapana. Hapana. Tiga Matiang'i ya Matiang'i. Esa babu endengo batene Mount Kenya niange te bintu bibere koba traitor na kobaki a project a traitor na kero okwemuka muko ikaransanse moigwana ne gento aywaje gutama wat tabia bantu gento kali yasalika Matiang'i sukuru opposition ya koro kananga era ne traitor otigira abande ongainiro bona iga egendo go Matiang'i abe opposition ko deal ne rondais egendo yo kora no kwikaranse ska agenda sava gere aba convince aba ikoyo aba convince aba sigisi aba convince agenda kabisa kirasa aba convince anyole chinguru eka Kalonzo Musyoka taliko genda isiko era asika tishaka kwenda no hakochi agoboka gashagwa lero ngaitogochi mbogere twande gashagwa lero ngaitogochi sigisi twande gashagwa lero ngaitogochi usi twande taliko enda rebika iko already oroka ni tali strong nali weak tali mondo linguru bono Matiang'i ne ro gwerosi oyo maso oyomo achoko wechoka asaya masaya ande ikigyoka kurwa Matiang'i akwimuka anyore chikore cha Mount Kenya ataliko endo
atari ko gendo bakumwachikura kyakora bari into boni ga bamwire mbali kwa Ruto kura Ruto na agenda obnara agenda na kore kiara akore na ntera na kwani giko yonsi piba kamiba yenu tari kwe gukura kuruo na nyore ne chinga sana igobono nari gusaba Matiang'i abe Matiang'i tagenda obune project Uhuru Kenyatta tikateme sana Matiang'i akumuka agenda obune project Uhuru Kenyatta ngaira agote Uhuru Kenyatta makore gento ndisite ko koru Uhuru Kenyatta tetebeti tiatore Matiang'i tabo muntu mwororo tikabe Matiang'i administrator ndo ikoli politician ase Matiang'i ndo ikoli politician ase Matiang'i tikamanye binte itukuligia administrator in Matiang'i urtumanyite politician ya Matiang'i ntuma itikende yonse no messaging yana tetio mangono ya getenga tikana konya tika Matiang'i abe Matiang'i enchire yakwebereria bintu ga agukwa no bororo ite Matiang'i bantu bakuligia okuno tuegere Matiang'i tutamaiti okuno tuegere Matiang'i tutamaiti Matiang'i antu bamanyite no uri strict okwane bintu omaite kya okwana ikintaroje enchire yakwa advice Ruto no way tikabe Matiang'i kakobe project ka Wanjaro kani project igo straight away ata gito lose elections in 2027 igo tone bunava gusi lakini nyakati ko independent igo to akokira bunava gusi jamba sababu ngokutebe ngo insist ya mangana yo project aba ikoyo mbanje the project na abate mbange the traitor mbanje the project ka kuru opposition of rukiri traitor tikaba moseri Matiang'i aseri we asoke lakini ka kuru obiek bamurukiri traitor na kuru kwe traitor taligento kia baikoyo mbagu wakira kura kule traitor na bakenya bande mbagu wakira kura kule traitor mostly. Second kokobe project kero Uhuru Kenyatta astemne project ya Moi 2002 abaikoyo bamwangete boka banyene bagakira Kibaki kera yacha 2013 ikanyarikananga Kibaki no muikoyo ngurwaro umuntu bendo so no muikoyo Kibaki Kenyatta tabuati Uhuru Kenyatta koboko apana akirete ekera baiko weka bamekire decision Uhuru daroka na project nende indeed Uhuru Kenyatta akaikuchukura cha Mount Kenya akabe president ya Kenya kwa avoid tupo project buri tamubwati koboko Uhuru Kenyatta akairwanira eregenda akoleta mubegeta asegete erwanira akamubo deputy prime minister akabo minister of finance akaikasegete bono Uhuru Kenyatta akaichoka bieka neba ka ko support lakini taliko tabanganje ngakiro uchukura una nebe ntoko hapana 2022 Raila akaacha bune project Uhuru Kenyatta aba ikuwe bakikaransanse bakamukana yakano boli bone no boli sababu bangete Raila Amolo Odinga bakasupport William Ruto it's because more of alinge project more kubwabuna Raila Amolo Odinga alinge abantu batanga onye Raila atikara opposition touch koba yandishekiri na Uhuru Kenyatta anga Raila Amolo Odinga bete president ya Kenya lakini bona aso opposition akamakobe project anye government akamakobe project akamakwe kuchishida chonsi pichi Uhuru Kenyatta William Ruto akanyole nchera ya yobuororo yoko kenda kobaki president ya Kenya yaka William Ruto anyote chikura kurubogere Busia Coast Buruya Raila Amolo Odinga bate stronghold iga ntombaro baruete Raila bakaswa Ruto ekia garete Ruto akabwachikura Matiang'i na maite Ruto na bate chikura outrightly na bagote Matiang'i kaba Matiang'i byamuno sana tukonya nega ige namba nera utako gamba nenje gamba bamusupport channel byamuno sana nyasaba seseni munya gusukatule